U-Athule Mcha oneminyaka engama-30 noSithisa Masiko oneminyaka engama-32 ubudala bavela enkantolo kaMantshi yaseKhayelitsha mayelana nesigameko sokudubula esenzeke emasontweni amabili edlule. U-Enzo Kuhle oneminyaka emine ubudala owaba yisisulu kulokhu kudubula usengcatshiwe. Ezinye izingane ezimbili kanye noyedwa omdala badubuleka bashona kwathi abanye abayishumi balimala ngesikhathi uMcha noMasiko bevulela ngenhlamvu endaweni yokugunda izinwele eSite C eKhayelitsha. Laba basolwa babhekene noxhaxha lamacala. Baye bavela kwinkundla yaseKhayelitsha ngalentsasa bevela ngezityholo zokubulala ezine, ezili-11 zokuzama ukubulala, ezibini ezokufunyaniswa benemipu nezibini zokufunyaniswa benembumbulu kwakunye nokurobha, lalo kuthiwa i-robbery with aggravating circumstances. Indawo yaseKhayelitsha ingenye amalokishi amakhulu kulelizwe ehlaselwe kakhulu ubugebengu. Izakhamuzi zithi sezihlalele ovalweni. Soyikela ubomi bethu kuba thina sabahlali sihlala nabo, abanye babantu abenza izinto siyababona uba ngobani, bahlala ndawoni, noninzi lwezibhamu ezikhoyo kule ndawo hlala kuyo, iibhulethi ezikhoyo siyayibona zininzi iibhulethi, zininzi izibhamu, and sizibuza umbuzo uba inoba ngobani aba basaplaya le ammunition ingaka apha ekuhlaleni. Njengoba le ndawo ibhekene nokunyuka kwezigameko zodlame, iKhayelitsha Development Forum ixwayise ngomthelela lokhu okuzoba nawo emnothweni. Aba bantu bangabatyali izimali bayoyika ukuya kwindawo enabundlobongela obunjengobu bumana ukuvela eKhayelitsha. Abasolwa kulindeleke bafake isicelo sebheyili mhla zimbili kuNtulikazi, kanti-ke sekube neziphakamiso zokuthi kuqiniswe zokuphepha ukulwisana nezenzo zobugebengu.